Evo kao nastavak prethodnog videa imamo još jednu informaciju, to je velika svetska turneja, kompanija Talk Fusion, ovde su osnivač i izvršni direktor gospodin Bob Prejna, kao i VP treninga i razvoja Ellison Roberts. Da pogledamo sada gde će biti sledeći veliki događaj, velike svetske turneje. Evo, to je Jekaterinburg, Rusija, subota i nedelja, 25. i 26. maja 2013. godine, velika spektakularna osnivačka turneja. Tu je i mesto gde će se održati, to je velika hala u Jekaterinburgu, a hostovat će ovaj događaj sve sami Grand Blue Diamond, Vječislav Ušenjin, Aleksandar Prevezencev, Linar Husnulin, to je ovaj mladi momak sa desne strane, i naravno top lideri širom sveta. Specijalni gosti bit će Prezidental Blue Diamond, Vijetnamac Min i supruga Julie Ho, onda Royal Blue Diamond Bob Roder i Blue Diamond Svetlana Šodunke iz Ruske federacije. Poruke za ovaj događaj su: budite inspirisani storijama uspešnih lidera Talk Fusion, proslavite uspeh sa partnerima širom sveta, budite prepoznatljivi svojom privrženošću ka boljim promenama u životu, uživajte u unikatnom koncertnom programu poznatih evropskih izvođača, dakle bit će i zabavni program. Kompanija Talk Fusion na ovaj način potvrđuje svoju ozbiljnost i svoju odlučnost da postane sledeći 1 billion brand, kao što kaže gospodin Bob Prejna. Evo toliko za ovaj video, hvala vam na pažnji, povežite se sa mnom na Facebooku i Twitteru. Ja vam želim sve najbolje.